Nā kāre he kaitōranga pū I kitea I rātana I tēnei rā, moana apataki he wā e whakanuia I te huritau a tahu pōtiki I Wiremu rātana, he kotahi rau whātekau mā whātau ki muri. Engari he pēhea nei te ora o te hāhi I whakaarahia he tataki te kotahi rau tau ki muri. Anei a Eruera Rereku rā. Ko ngā moriu o te a I rātana e wakanui nei I te uritau ko tairau wātekau mā wā o tō rātou māngai. We're talking about how we can sustain ourselves. So we've got our centennial next year, but actually planning forward strategically at how we can ensure that we're here in 100 years' time from next year. E ia kē ngā tau o tēnei moriu e taki are mai nei ki rātana ko te uru pounamu ea a te pūtake o tēnei ikoi. We set up our own pariha in Melbourne, and we're now starting to set up a choir in Melbourne. And this year we've come back to back to the pai here to get the high here to tell toko what we're doing over there. Ea ua rere kē ngā wakaro o te onga rangatai o te a I rātana. To me it's really important because it's a greater connection to iho ngamano. I te wā ka tūau ki roto I tōku reo, ka whakatangi nau I oku puoro, nā ka ora mai ko oku mātua ko oku tupu. Te mahi o te reo, hei whakawāte I te huarahi anō mō ngā pau mo te mōrehu anō hoki. Nō te tau ruarau mā ono e 50 mano te mā o ngā moriu o te a I rātana. I ai ki ngā tauranga o te wānei, ko eke I o taua tauranga ki te wā te kau mano. The church executive is focused more on how do we build capacity within our people. So we're going out to the mōrehu, into the takiwā, and helping them re-establish and consolidate the mahi that they're doing in the takiwā. Tau pōtiki Wiremu rātana e tupua āpai I te wakapono, āpai oki I ngā motika I raro I te tiriti. I think he'd be encouraged by what's happening today. I think he'd be encouraged in the fact that the hononga that he created back there in the 20s and 30s is still alive today and growing. E mea waka ira te tūonotanga mai o te ture wairua me te ture tangata ki ngā moriu o te āi. My cousins come every year, they come up from Wellington, and my brother and I, and our parents, mōrehu, our grandparents, our great-grandparents, so we continue the legacy that they've left for us. He tino tautoko nā te mōrehu anō ia mātou. I rungi te me, nā ngā mōrehu hei whakakiki nei tūranga nā. Ko te nuinga o ngā memoa o te reo, o te pēne rānei, ko ngā uri whakaheke o rātou mā e mau I te taonga, I te tohu o te pēne. Ai te rātou, ka wakanui te a I rātana I tōna ko tairau tau. Iruere Rerekura, te karere.